الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإمام البربهاري رحمه الله تعالى شرح السنة كنا عقيدة فتوغا سنة جماعة خلاف في عقيدة توغا واقعة بيان كورا مفهوغا آدي එමිහුම් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නයි අලුගොඬ මෙන්නා මේ ගණස් දෙවි මතවර වේගම් අස්හාබේ කදුන්නා අදි එෆෝග වඩාගේ මතවරි දන්නබේ කලුන් ඉල්මරින්නා අදි සලෆු සාලිහුන්ගේ තෙරින් සුන්නතුගා ගදාලා හිෆේටිහා බයකු දෙකේ රුලියාර එබිස්මි හුන්න එබේබේ කලුන්න බදුබස් බුනුමා මිකංකමකි සුන්න ජමාතුගේ අකීදා ඛිලාෆ් වෙගෙන් වා කංකං කමුගා බයන් කොද්දෙම ෆෝගා දෙම් විදාලවනි قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم دناش أن من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. دناش محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكلون كره إفس بيكلك كداميسوه كو بدبس بونه هذا كم نميهكو ترا كرني දුත්තුරා කුරණේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකලේගේ ෆානු කබරුගා වාහාදු කොළුගා වස් එකලේගේ ෆාන තුරා කුරුමුගේ තෙරෙන් උඳගු කුරුමුගේ තෙරෙන් එකන් හිමෙනනි මතවරේගෙන්වා අස්හාබේ කලුන්නා බේගොතුන් බදුබස් බුනේ එබේක් බේ කලුන්නා රුලියරා আদি එබේබේ කලුන්ගේ බස්ත බොලාලා ජෙහුමකි ඒ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙකොළ කුරවේ මසක්කතක් කමුගා නොත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙක රුලියුන් කමුගා අදි එකලේගේ ෆාන අලොන් මෙන් දුත්තුරා කුරුන් කමුගා අල් ඉමාමුල් බර්බහාරි රහිමහුල්ලාහ් විදාලන එහෙනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මේ අකීදා අලුගොඬ මෙන්නා මේ ගණස් බේබේ කදුන්නකි එයි කුරි දෝගා අලොන් ඉෂාරක් කරමුන් දියා බය නි ෆිලාවලගේ ඉස්වදියා බය බෑතෝගා අල් ඉමාමුල් බර්බහාරි රහිමහුල්ලාහ් ඉෂාරක් කරවා ෆදන් තිමන්නා ගබුල් කුරානි හමේ කනේ කුර්ආන් ගවා ඉච්චකේ බුනා මීහා රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් වලතක ඉන්කාර को أصحاب بے کلونگے فرات و روایت فوا خبر تک انکار کرا میاں اینا اے دیکھو ہدنی قرآن ایک ذات ہوگا اے قرآن بس ادی اے قرآن ایک ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ایک ادی کے فانو کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے باوا دیوی حکمتا اے فتو کے شرح می میں شریعتو کے دنگوری حریہاں بیتکے ekuga bolala jehumaki nota qabul nukurane bunwake qur'an inkar kurum fadakam qur'an ekanya qabul qur'ani buna mihaka e qur'an ene hame wasul vi kinato afinama eives mi ummatuge mabbegemma ashab be kalunna sadafu salihunna danna be kalun e qur'an kurbi khidme adi e sunnatabes ebe be kalun khidme kurbi mima begem wa shariat bes khidme kurbi ebe kalun eme alon men hame gane qur'an qabul qur'ani sunna qabul nu qur'an bunmaki qur'an sekkuga do kallum fadakame eme ma mitaga miyaduge darusga al imam al barbahari rahimahullah vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabiyakan badubas bunmaki ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ගබුරු පුළුගා ඔන්නවනි කොන් එකලේක පාන දුත්තුරා කුරුමුගේ තරෙන් හිමෙන එකමකේ
e bas e raddu kurevene rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennevi hidayata ekalege manu gennevi shariata ekalege manuge maga ei ebe kalun harumen naame geneste viechaki ehmima mi ummatuge mi maavegen wa dienuge siidavegen wa tedumagun ekkibavegen dia konne miye kos ena ekkibavegen gossawani Allah subhanahu wa taala baawallevi fota adi e ilahuge nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ulubi ge dukol levu lumun ko miye kos magfurat gen dia ekam ko Allah ge fota adi muhammad sallallahu alaihi wasallam ulubi goin alugun namen naame engigen daniye matvera ashabe kalunge sab muhimma nifatuga takuraru ko ashabe kalunna badubas bunumaki ei waran nubavegen ba kamekkam bayan koddevum bidan den al imam al barbahari rahimahullah vidalone wa idha dhahara laka min al insani shay'un min al bid'a fahdharuhu fa inna alladhi akhfa anka aktharu mimma adhhara miyege kiban bid'a faalwejjanama ඒනාගේ කිබෑ රක්කා තෙරිවා උෂකම එනි එන ෆාලු කුරි තිබයන් ඒ ආමකුරා කංකමවර එන ෆරුවා සිරු කුරා කන්ත තදි මාගිනේ මිතාග මේ බුණනේ අලෝනමගේ අකීදාය ඛිලාෆ් සුන්නේ ජමාතා ඛිලාෆ් කම මියගේ කිබෑන් ෆාලුවා කමුගා වානම එමිහෙගේ කිබෑන් අලෝනමගේ කිබවන් ජේබා ehni emihege kibaga huri alonmana e fenna kankam fiyawa adi etan efada sunnata khilaf eta baवर kantatege hunnam nitaga al imam al barbahari rahimahullah ishara qurani mege kuriga darustawga mege kuriga iswediya waatawga bayan kurawunu bay firqata bay jamaataga magufura digen dia bay mistakunge waaka ewaaka ge hifage magufura digen dia mihunna ekan dimama medwari sababaki ei dinuga nekkan tatta sunnatuga nekkandata Quran ga Allah subhanahu wa taala amru kurawa kankan amru kuravi kota idikolan amal kuri mistakunge magat tabavegen emma evake mitaga al imam al barbahari rahimahullah mi ishara kuravane den ekalege fanu idalone qala al muallif rahimahullah taala wa idha ra'aita ar rajula radi' at tariq wal madhhab fasiqan fajiran sahibu ma'asin zaliman wa huwa min ahli sunnati فاصحبه واجلس معه فإنه ليس تضرك معصيته ميهكو اينايكي اينا ديني غتون دينوge kankama farwa kuda faafatakan araganave faasikunge tereng himene aniyaveriek kamuga vsws enage aqeedayaki sunne jamaatuge aqeeda kamuga waanama ene kuga uluma adi ena majlis kuruma mikankama kunna nete gellume ehni enage faafage sababun tibayakan ege gellume nuwana mitaga eggota kavves faafa verenge faafen hivvaru devvani kinu mitaga al imam al barbahari rahimahullah mi isharat kuravani bid'a verenge sunne jamaatuge aqeedaya khilafan ule mihage magavure sunne jamaatuge aqeeda enge e tabawa mihaku enaki adi dini kankamuga farwa kuravi faafen araganna mihe kamuga vinamas e mihage magusma hiyovegen be dinuga nekkantatta genesken dinuga tere waddagen ekankamuga hifagen ule mihe Allah ge rahmatun alonmenge muttamun netemun neti gosama kantattawge terega kaburan alukan kurun mayyitunna nuwata wali verinna naduru bunu nuwata e wali veringe gabura gos namadu ko kankaman edi dua kurun fada kanka ni ege zaatuga tawhiduge aqeeda ya khilaf kanka මෙදස් මුලින් එකුගා අලොන්මෙන්ගේ මුත්තමොන් එකන්තන්තත නැතිදියේ බුණන් අලොන්මෙන් නැද්දති එකංකන් අනෙක්කාවස් කුලතකෙක්ගා අලොන්මගේ තාරෆුම්ගේ බිරුවේ බොයි අදිවස් එෆදා වලිවරින්න නිස්බෙම්වා නුවත මෑකොන් හිතවේ ziyarettaka ගබුරුතන් අලොන්මගේ තෙරග මෙද සබුර එෆදා මානතක ඉක්කන්ත මාදේගාවස් අදි තෆාතු රත්තවගාවස් එබෝරි ඒකි zamanuga
e mismihum etantana gos barakaen hodi ziyarata gaburu tabori miadus nemmi mi filawalantan alon men eba libigan nan jeba adi enunas Allah ge rahmatun sufinge kankan rajya kone alon kuriga darusega ishare kuri fadan sufinge terega miyatuge duniyega ves emihum miskitan as miskituga Allah zikru kurumge namuga tara jaha emihum beenum wa zikure kiyamun nasha langiri jaha miuriya kam emihum kure Allah ge rahmatun alon menge muttamoga faaluga timanne ki shi'iyya kiya dawa kuramiya kude names ekankam alon menge tere taarufgen awum warga ehmi ma sunne jamaatu ge aqida alon men ta abadu kiyawa daskuran jeba kurin denne fada sunne jamaatu ge aqidan ekiba mifama mihege wahake vure sunne jamaatu ge aqida ga hifatan uri miheko ene ke di faafa korave mihe kamuga vi names dina farwa kuda korave mihe kamuga ne sunne jamaatu ge aqida ga demi huri miheka ekuga uluma ena ge wahangatan ade homaki ma hiyove gembe nuata ma luive gembe kanta hiyove gembe bunu mabure bay salafu salih vidalwe al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah bid'a nuata deenuga neikkan kan deenuga nei alukamuge kankan nistakun genes ganegen ekankan kurun ibilihan ena ma lobive faafen aragatu mabure nistakun Allah haram kuraba nahi kuraba fa faafe kan aragatu mabure Allah ge deenuga e ilahu sharu kuraba fa nuwa alukan tattake mufaddan kurumaki iblis ma dekameke ei faaluga faava kurave henduga muslim takunge eteren ekan kurabe kasha ade ekamga baaru nuaminde senge huddakan kan ne nunka ei deenuga Allah taala nahi kurava furi kamekan emenne enge ekamaku bidata ki alukamuge namuga alukamuge suraga alukamuge feramuga mistagunna taarafamun anna kanka alontere netinge ingen gosa kanka mi foifoshi kiyevun khatimu kurum komme miyaku khatime komme miyaku khatimun kiritu qur'anun fote komme miyaku 30 miyun komme miyaku effe kiyafinama enage eggadiruge terega khatim kurevida namas miusudun qur'an kiyomaki ei qur'an kiyevuman algon menna ma nabiya sallallahu alaihi wasallam nota ekadege faanu garihun ekadege faanu uluvi goi ungani madagenne be afa bekalun alon menna daskodde wafa gotenno ehme kore medenne fada qur'an kiyomaki alukam evesme ko nubuna nami adaka deke evesme ko nubuna nami alon menge thaqafateke evesme ko nubuna na qur'anun effe kiyamun daanduga mi alon menge divehimantakan dirwani eke qur'an ki alukam qur'an kiyomaki emme mativere egen ba zikru Allah zikru kuran ede miya qur'an kiyamun ei ene korevene moluturoge ma zikru hemedena ma alukam ei ilahu baba labba fa nuwa muhammad sallallahu alaihi wasallam egota amal qur'an nuwa magu alon menna alukam en ade nukurevene fatis namaduge derako ekkoram ungos ena tangole namade farwa koda korevetime miyaku fatis namaduga hatarrako ituru kollage ituru derako ituru kollan kofina men e namadu sahhan wa fadan kirit qur'an ves e qur'an kiyawan rasulullah sallallahu alaihi wasallam alon menna uganna debba fa nuwa usul taka gottaka e qur'an kiyawan nuata egen beenun kurmaki ei bidaengi ege terega aka qur'an fa nuata suratuge baataka akurta wakikoffa wakikala mi suraga logandu taka allah fa etakati bahatta fa ebore ege barakan hasil kurma bay fiharatoga wanna doruga matiga kommes kala sura qurafa qur'an ga arabi akurtan hiwa akurta bay far madalima bismillah nuata ennum bay surat taka ekuga gonnege akurtan ebore kirit qur'an ge bay virudutan ebore oniheru duha bayen ayata आदित्य दुआ बैंक आया था होम दुआ बैंक आया था हेंगोस एक आयत जमा को में हफ्ता के दुआ का बाय एकम कुरान आलोन में किया गति की बैबा को एक आयत तंग एक कोगे आदित्य दुआ वकी आयत के होम दुआ वकी आयत के नो मिगोता विरुद्ध तक नो किया गति की कुरान किया गति आलोन में कोमे दुआ के फारो कुरान आलोन में कोमे दुआ का ए सफहा किया वाना में नो तो कुरान
komme doku vihi safha kiyawana me nuata timanna komme doku f1 qur'ana me 30 doge terega qur'an ekkolngana kolla kiyawanimmu ei qur'an kiyawu maki qur'an ge surattaka ayatan iswas kogen kiyawu mennu ehmema efada Fahurul Auda Jawahirul Quran komme doega kiyawan hori viruduta mitakachki ei ekankan Quran ekankan nuunkan alon menne engigen diuma fauga ekankan anatka saalawa miyannani ekamaku ibili faafa Quran miyage faafe vore deenuge tereng ituru koreve alukan misakun deenu gannen alukamege gotuga Quranama ibili ma ekan ruhigen wakamuga bay danna be kadum vidalu ehme mitaga al imam al barbahari rahimahullah miwaka ge mishare kurabani deena tangole farwa kuda faafen araganave faafa kongule ekam sunne jamaatu ge aqida ge mihaka ekon ulun ma luivegen be bid'a veriyaku deenuga nekkankan alukamge gotuga qabul kura misalaka wali verinna ziyarataka nadurubune ule shirukuge kantatta kon ule mihaka kon ulumabur ei ema ge itura sharah koddabamun al imam al barbahari rahimahullah vidalwani waida ra'aita rajula mujtahidan fil ibadati mutaqashifan muhtarifan bil ibadati sahibu hawan fala tajlis ma'ahu wala tasma' kalamahu wala tamshi ma'ahu fi tariqin فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه ميهكو අලුකමුගා කෙඬිනේලි ගදාලා අලුකම් කුරුමුගා උලේ අලුවෙරියකු එකමකෝ ඒනාගේ අලුකම කී තිනුගා නෙක්කංකම් බිදුආතන් එන හදාගෙන් අලුකම් කොන් උලේ මියකු නම එමියක එකුගා මජ්ලිස් කෝ එමියක වාහක අඩුවා එමිය එකුගා තන්තන ගොස් නුහදාශ ene ene kuga hingam vejjanama enage da magu tibayan ei ritikam makakavve ene ekuga halakogen tiba hinga dana ei kuriga mahake ekuge miyannani kitamme aluverikan alon menna beera fenunas kitamme ni taqwa veri sifaigga suuregga miya hurikamuga bina mavis e taqwa verikama aluvericamuge aslu marji'aki Allah engevi gota Allah subhanahu wa ta'ala baawale vi Quran ga wa gota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alon menna ummatan unganna devvi gota sunnata eggotan alukan kuru enum magakum miyaku hinganama enage ma kadwa ena ekkogos ena emmagakum hinganama ekankan timaya ve ridi kankamave emi mihaka ekuga tima halakogen hingadane bay salafu salihun garun riwayege egotun Ayyub as-Sikhtiyani rahimahullah ge ariun riwayegen ve ekaleman vidalwani ekalege fanu ge ariuga Abu Qalaba rahimahullah vidalwe e Ayyube timan kalege fanu ge kiben hatarukame tiba daskurashe ekkamaki la taqulanna fil qur'ani bi ra'yi qur'an ga va echaka begotum tibage amilla visnuma goen nunimma tima amille Quran manako tibaya visne gotakan nune Quran amal kurinje la taqulanna fil qur'ani bi ra'yi tibaya visne gotakat tibayen ege mane ege gotakan nune Quran amal kurinje alon men Quran amal kurinje ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e Quran ge mana bayan ko devi gota e kale ge fane yang amal kurabi gota egen alon men engani mavegen wa ashabe kalun egotek gamati ga temiti be alon men egetta bayan ko devi magum devanaka wa ayyaka wal qadar tiba amo qadaran imam muga rakate riwashe nimmaran imam muga sab sunna jamaat ge aqeedan beerwegen dia miyunge magun nuhingash timmanaka maka waida dhukira ashabu muhammadin fa amsik muhammad sallallahu alaihi wasallam ge ashabe kalum ge maaka dekeve nama ebebe kalunna meduga badubas bunuma ebebe kalunna furasar kumma rulieruma mikanka muntiba ekkiba wash hatarwana kamaka wala tumakkin ashabul hawa min sam'ik hawa nafsuge bid'a verin emiyunge maakata tibayan aduivuma furusatu nudesh ehme mayuge dannabe kalunge teren salafu salih ge teren bekalak midalani hataru usule hataru asasen baje daskuran ekkamaki Quran ga miwa takechaki alon men gabul kurave gotaka alon men beenu gotaka qabul kora muri etsennu
අනෙක්කමකි අලෝගතරන් ඊමාම් වමුගා දීන සුන්න ජමාතුගේ අකීදන් එක්තිබාමි මීහුන්ගේ මගුන් නුහිගුන් අනෙක්කමකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අස්හාබු බේකලුන්නා බදුබස් බුනා නිස්තකුන්නා එක්තිබාමෙන් දියුන් තිම්මන හතරවනකමක දීනුගේ තෙරෙන් ඉතුරු කුරවේ ආකංක නුවත බිදාතන් අලුකම්ගේ තෙරෙන් දීනුගා නේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කුරබෆා නුවාකංක නිෆද කංකං කොන් උලේ මියුගේ වාකතන් අඩුවා නුහෙදුමුගේ එකංකම් අඩුවා හෙදුමුන් එක්තිබාමු එකංක නුකුරු අලොන්නගේ මුත්තමගා නිෆද කංකම් මේගේ කුරීගා වර ගිනාන් එබහුරි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුවහක්වස් අලොන්න උගන්න දෙව්වාෆා නුවාකන්තත්ත මියදුවස් අලොන්නගේ තෙරෙන් ෆිලානු ගොසුරි කංකම් ඒකේ තරේක ෆාකොදමෙන්ග ෆර්දු ෆස්නමද අලොන්න කුරමුන් දා හිඳුගා කොම්මෙ නමාදක නියත මියදුස් දිවෙන්නේ ඉගෙන උසල්ලි ෆර්දු ظුහර් උසල්ලි ෆර්දු අල්අස්ර් නිංගස් කොම්මෙ නමාදකන් අරබි බහුන් කියන්ජේ ඉබාරාතේ දස්කොග්ගෙන් නෝනේ නමාදු ෆුරිය මනුවාද එයාකොන් ඒ නියතා හිතුන් ගන්න නියතා එකුගා හෂම් බඳගෙන නෝනේ හෂම් බඳවේක මනුවේ මේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උගන්නා දෙබෆනුවා අස්හාබේ කලුන් අලොන් මෙන්න දස්කොත් දෙබහනුවා කංක මේ නමාදු ඉංගේ તો අද මිනුන් කංක බදමා හිඟා මාදූදු කියවුන් හෝම බුරාස්පති විලේරේ මාදූදු කියවුන් බොඩු මාදූදු කියවුමු කෙනමුගා කෙවුන් එක්කෝ අංගෙන් වෙරින්න ෆිරියෙන් වෙරින් එක්කෝ අරබි බවුන් අදාෆුරි ඒගේ මානනේගේ ශිරුකුගේ ඉබාරත්තන් හුරි තෆාතු ලෙන්ත මාදූදු කියවුමුගේ නමුගා කියා මේ ගබූල් කරන්නේ මේ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ සලවා කියවුන් කම්බ රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ සලවා කියවුම කේකලගේ පානුගේ නම් ෆුළු ගන්න වේ හිඳුගා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ ෆදන් කියන මේ සලවාගේ කියවුන එහෙම මේම අලොන් මගේ තරේග මිෆද වරගින කංකං එබෝරි අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් ඉල්මා එකුගා එකංකම් මිස්තකුන්න එඟි මිස්තකුන් එකමුන් එක්කිබාවේ අදි මිස්තකුන් හියොමගුගා දෙමිතිබුමුගේ අලොන් මෙන්න මේ හේව මගම් මිස්තකුන් ගෑකොත් දෙවේනි සුන්න ජමාතුගේ අකීදා මිස්තකුන්න කියදිගෙන දැන් එෆෝගා නි දෙන්නවි වාහගතක ගුළුවෑගෙන් අල් ඉමාමුල් බර්බහාරි රහිමහුල්ලාහ් විදාලවනි قال المؤلف رحمه الله تعالى رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين خرجت يونس بن عبيد رحمه الله يوجد دن بيكالون كترين بيكاله එකලේගේ ෆානුගේ දරිකලුන් බිදුආවරි හවා නෆ්සුගේ කන්තත්තක තබාවේ වල මියෙක්ගේ කෑරින් අවමුන් ඒ මන්සරු එකලේගේ ෆාන ෆෙනවඩා ගතුමු විදාලේ ඒ දරිකලුන්නේ කාකුගේ කෑරින් හේයතියි එහිඳු කුජාබුනේ මින් ඉන්ද අම්ර් ඉබ්න් උබයිදුගේ කෑරින් නෙමෙයි එහිඳු යූනුස් ඉබ්න් උබයිද් විදාලේ යා බුනයියා لأن أراك خرجت من بيت خنت أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان تبا خنسايك جين نكمكين أنتم فينوما بوربس تمن كذا كمبودوه එවැනි මෙවැනි මේහගේ ගේන් නුකුමකින් අන්නතම් ෆෙනොමෝ දීනුගා අනෙක් බිදාතවගේ අහුදු වෙරින්න එකෝගා දරිකලුම් වාතම් ෆෙනොමෝ මිකදේගේ ෆාන මා කම්බඩුවේ ෆාෆේගේ අහුදු වෙරි එකයක වුන් වෙසේ නුබෑ එකංකම් හුද්ද කුරණි කිනෝ එක මේවරදි මා කම්බඩුවේ දීනුගා නෙයි දීනුගේ තරෙන් ඉතුරු කුරයිෆාවා අලුකම බිදාගේ කන්තත්තවගේ තරය දරිකලුම් වෙට්ටිගෙන් ගොස්සා නැතිවේ එහෙම මදෙන් විදාලවනි ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول أهل الأهواء تبا الله بدل قرآن تبا كريفا زنا فاسق عملتك وكما خيانات تبرس එකං කම් වෙස් මා තිමන් කදේෆානු මා ලෝභ කුරම එකං කම වෙස් තිබා බිදාත දීනුග නෙක්කන්තකගේ තෙරේ ගාරගුගෙන් වහදුග අල්ලාහ බද්දල් වානම් නිතාගමි ඉෂාරක් කුරවණි අල්ලාහ ශිරුකු කුරනේ කංකංගේ බුරලන කුරෙන් දෙන්නේ ෆදෙන් ගබුරන් අලුකම් කුරුම් අබුර දුආ කුරුම් අබුර නදරු බුනු අලොනමගේ මි දිවේ රාජ්‍යග නෙක්කම ಕು මිෆද අලුකම් අලොනමගේ අවට්ටරේ ත ගාමේ ගයබෝරෙන්ගේ તો મુસ્લિમ මියදස් කුරමුන්දේ
ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಲಾಫಿನಮ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮಿಸ್ಕಿತ್ತವುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಕಿತಗ್ಗ ವಲಿವೆರೆಗ ಗಬುರೋವೆ ನಮಾದ ಫೌಗ ಎ ವಲಿವೆರಿಯಂಗೆ ಬದುವಾ ಕರ ಮಿ ಶಿರುಕು ಎಗ ಜಾತುಗ ಎಹಮ್ಮೆವ ಮಿಯಕು ಶಿರುಕು ಕುರಾ ಹಾಲುಗ ಅಲ್ಲಾಹ ಬದ್ದಲು ಕುರುಂ ಮಾನು ಬಾವೆಗೆಂಬೆ ಏನ ಎತ್ತ ಬ್ಯಾವರು ಫಾಫತಕ ಕಾಯಕುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕುರಿಫುಲ್ ಮಚ್ಚ ದಿಯುಮವ್ವರೆ ಏನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರಬಹನಿ ಇನ್ನಲ್ಲಾಹ ಲಾ ಯಗ್ಫಿರು ಅನ್ ಯುಶ್ರಕ ಬಿಹಿ ವಯಗ್ಫಿರು ಮಾ ದೂನ ದಾಲಿಕ ಲಿಮನ್ ಯಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಶಿರುಕು ಕುರುಮುಗೆ ಫಾಫ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನುಫುಸ್ಸವೆ ಅದಿ ಎಣೋಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ವೆಸ್ ಎ ಇಲಾಹು ಎದಿವಡಿ ಗಣ್ಣಗೆ ಅಳಕ ಫುಸ್ಸವೆ ದೆವ್ವೆ ಹೇಮಿಮ ಶಿರುಕುಗೆ ಮತೀಗ ಹೂರೆ ಮಿಯಕು ಮರುವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ಸಿನಮ ಏನವಾಣಿ ಬೊಡು ಫಾಫೆಗೆ ಹದುವರಿ ಅವರಸ್ ನುಬೇಕೊ ಬಡತಿ ಫಾಫತಂ ಮೀರಿ ಜಿನೆ ಕುರುಂ ವಕ್ಕಂ ಕುರುಂ ಖಿಯಾನತಂ ಅದಿ ಎಣೋಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ನೈಕುರೆ ಕಂಕ ನೀಗೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಎದಿ ವಡಿ ಗಣ್ಣಗೆ ಅಳಕಂ ಏಕಂಕ ಮಾಫ್ ಕುರಮಾನೆ ಕಂಕ ಏಕಮಕು ಏನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಣೋಂ ಫರಾತಕ ಬ್ಯಾವೆರಿಕೊಂ ಶಿರುಕು ಕುರಾಕಂ ಗಾವಾಣಮ ಎಗೊತುಗ ಹೊರೇನ ಮರ್ವೆಜ್ಜನಮ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನುಫುಸ್ ಸಮಾನೆ ಫಾಫೆಕ್ಕಂ ಕೀರಿತು ಕುರಾನ್ ಗ ಮೆನ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಫ್ ನೇಮಿಮ ತೆಮ್ಮೆಗ ಬಿ ಯೂನುಸ್ ಬುನ್ ಉಬೈದ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಗೆ ವಾಕೆ ಇಶಾರೆ ಕುರವ್ವ ಅಲ್ ಇಮಾಮ್ ಅಲ್ ಬರ್ಬಹಾರಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ವಿದಾಳನೆ ಅಲಾ ತರಾ ಅನ್ನ ಯೂನುಸ್ ಬುನ್ ಉಬೈದಿನ್ ಕದ್ ಆಲಿಮ ಅನ್ನ ಅಲ್ ಖುನ್ಸಾ ಲಾ ಯುದಿಲ್ಲು ಇಬ್ನಹು ಅನ್ ದೀನಿಹಿ ವ ಅನ್ನ ಸಾಹಿಬ ಬಿದಾತಿನ್ ಯುದಿಲ್ಲುಹು ಹತ್ತಾ ಯಕ್ಫುರ್ ತಿಬಾಯ ನುಫೆನ್ನನಿಹೆ ನುವತ ನುವಿಸ್ನನಿಹೆಯೆ ಯೂನುಸ್ ಬುನ್ ಉಬೈದ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ ಏನಾಗೆ ದರಿಕಲುಂ ಖುನ್ಸಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾಫಾಗೆ ಹೋದವರೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಗೊಸ್ ವಿಯಾನುದಾಕಮೆ ಕುರುಮಂ ಏನ ದೀನುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾ ಕುರುವ ಮುರುತದ್ದುವಾ ಮಿಹಕ ಬದಲಗನ ನುದೆ ನಮವೆಸ್ ಬಿದುವಾಗೆ ಹೋದವರೆಗೆ ಬೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಶಿರುಕ ಕುಫುರ್ಗೆ ತೆರೆಂಗೇನ ವೆಟ್ಟೆಗೆಂದ ಇವ ಹೆಂಬೀಮ ಅಳೋನ್ಮೆಂಗೆ ನಫ್ಸುಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಮ್ಮೆ ಔದಾವೆಗೆ ಮಣಿ ಖಾಲಿಸ್ ಸಹ ಅಗೀದಾ ಅಳೋನ್ಮೆ ರಕ್ಕಾತೆರಿವು ಸಹ ಅಕೀದಾಗೆ ಮತೀಗ ಶಿರುಕುಂ ಎಕ್ಕಿಬಾವೆ ಹುರೆ ಕುರಾ ಹೇವ ಅಮಲೆ ಮೆನುವಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಬೂಲ್ ನುಕುರವ್ವ ಎಮಿ ಮತಿ ಬೇಬೇಫುಳು ಆನೆ ದರುಸ್ತವಗ ಅಡ್ವಸ್ಸವಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ನುಬೆ ಫಾಸಿಗು ಫಾಜಿರು ಮಿಯಾವೆಸ್ ಗೈರು ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಮುಶ್ರಿಕುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವಲಫಾ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಮೀಹ ಬುರೆ ಆಖಿರತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗಜರತುಗ ಮಾ ಹೇವಕಂ ಬಡುವೆಗೆಂದೆ ಈ ಮುಶ್ರಿಕಕು ಶಿರುಕುಗೆ ಮತೀಗ ಕುಫುರುಗೆ ಮತೀಗ ಮರುವೆಗೆ ಹಿಂಗಜ್ಜೆ ನಮ ಏನ ಕುರಿ ಹೇವಕಂತತ್ತವ್ ಏನೇ ಹೇಗೆ ಜಜಾಯ ಏನೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ದೆವ್ವಂ ಉರಿಚೆ ದುನಿಯಾ ಮತೀಗ ಲಿಬಿ ನಿಮುನಿ ಏಕಮಕು ತೌಹೀದುಗೆ ಅಲುವೆರೆಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾಗೆ ಎಕ್ಕವಂತ ಕಮಾಯಕುಗ ಎ ಇಲಾಹ ಅಳುಗಂ ಕುರ ಎ ಇಲಾಹ ಶಿರುಕು ನುಕುರ ಏಕಮ ಎಮೀಹೆಕ್ಕೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಹೊರಿ ನುಬಾ ನುದಫಾ ಏನಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಹೊರಿ ಇಮಾನ್ ಕಮಗೆ ಬಲಿಕಶಿ ಕಮಗೆ ಸಬಬು ಫಾಫತಕಂ ಅರಾಗನವೆ ಮೀಹ ಬೆಸ್ ಕಿಯಾಮೆ ದೂಗ ನರಕೆ ಮುತ್ತಿ ಕುರವು ಮುಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ವನಿ ಫುರ್ಸತ್ ಲವ್ವಾಫ್ එහෙම මයි ඒ බස් වලගේ මුරාදකි ඒක මිතාග අල්ලිමල් බර්වාරි රහිමහුල්ලාහ දාලන මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන් බස් සුන්නත් ජමාතුගේ අකීදාය ඛිලාෆන් හිගාමිය කයකුගා එකුගා වුම වුරේ ಫಾಫವೆರೆ ಏಕಮಕು ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತುಗೆ ಅಕೀದಾ ಗಬೂಲ್ ಕೊರ ಏನಗೆ ಫಾಫತಕಂ ಏನ ಹಿತಾಮ ಕುರಿಯಕಮಕು ಫಾಫೆನ್ ಅರಾಗಣವೆ ನಿಹ ಎಕುಗ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಕುರುಂ ವೆಸ್ ಮಾ ಲುಯಿವೆಗೆಂದೆ ಏಯ್ ಮಿ ಫಿದಾವಳುಗೆ ಮುರಾದಕಿ ಅಳೊನ್ನಂಗೆ ತರ ಬೈ ಮಿ ಬುನವಳೆ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ವೆಸ್ ಮಾ ರಂಗಳೆ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿಹಿಗಾ ಕಂಕಮವರೆ ನೀ ವರ ನುಗ ಬಹೆಂಗೆತ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ನೆನ್ನೋತ ಕುಫುರ್ಗೆ ಹಾದವರಿನ ರಂಗಳೆ ನುವಾನೆ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ನವರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇಮಾಮ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕೆ ಮೆ ಫಾಗೆ ನಬಿ ಅದ ರಸೂಲ ಕಮ ಇಮಾಮ ಬಯಕವರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುಫುರ್ವಾ ಇಲಾ ಶಿರುಕು ಕುರ ಕುಫುರ ಶಿರುಕುಗೆ ಮತೀಗ ದೆಮಿತಿಬೆ ಬಯಕ ಎಫರನ್ವಾನೆ ರಂಗಳೆ ಬೆಸ್ನವಾನೆ ದುಆಕು ಎಬುನಾಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮುಗೆ ತೆರೆಗಾ ಹೊರಿ ನುರಂಗಳು ಕಂಕಮಕಿ ರಂಗಳು ಕಂಕಮೆನ್ನು ದೀನ್ ನಹಿ ಕುರವ ದೀನುಗ ಮನಾವೆಗೆಂಬ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ನಹಿ ಕುರವ ಹೊರಿ ಬೊಡತಿ ಫಾಫತಕಿ ಹುದ್ದವೆಗೆಂಬ ಕಂಕಮೆನ್ನು ಏಕಂತತ್ತ ಮಿಸ್ತಕಂ ಹುದ್ದ ಕುರನಿಕಿ ವೆಸ್ನು ಏಕ ಮಾಳೋನ್ಮೆಗೆ ಮಚ್ಚನ್ ಎಮ್ಮೆ ಔಲಾವೆಗೆಂಬ ವಾಜಿಬಕಿ ಸುನ್ನೆ ಜಮಾದುಗೆ ಅಕೀದಾಗ ಅಳೋನ್ಮೆಂಗೆ ಗದಾಣ ಹಿಫೇಟು ಅದಿ ದೀನುಗ ನೆ ಶಿರುಕುತಕು ಅಳಗಣುಮೆಂಗೆ ಕಿಬಾಮು ಅದಿ ಅಳೋನ್ಮೆಂಗೆ ಕಾಬಫೆಂಗೆ ಜಮಾನು ಸೂರಂಗೆ ಅಳೋನ್ಮೆನ್ tere ತಾರಫೆ ಫಾರಿ ಶಿರುಕುಗೆ ಕಂಕ ದೀನುಗ ನೆ ಬಿದಾತ ಬೊಡತಿ ಬಿದಾತವುಗೆ tere ಅಳೋನ್ ಕುರಿಂದನೆ ಫದ ಮೌದೂದ್ ಫದ ಕಂಕಮಕಿ ಏರುಗ ನಿಸಂ ಗಬೂಲ್ ಕುರೆ ಮೌದೂದ್ ದೆಬಾಮ ಹೆದುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೆತನೆಗ ಫ್ಯಾಂಪುಳು ಬಿಸವಕ
मेरी कुफरा शिरकु के कंतंत मिसोंगे मेदुगा इंगे तो मिकंकं मिया को गबूल को एक देंगे पूरा आलुका मकी ए बातिल कंकं ए सुन्ने जमात का अकीदा खिलाफ कंकं हम बीमा अलोन में मियादुस अलोन में अकीदा या रक्कात रूमा अलोन में गदाला मसक कुरंजे दें अलिमाम बरबारी रहमहुल्लाह विदालुफा मिबसुल अलोन में कोम्मे फारको मिफद बसुले मिफतुम बद्दलुमा अलोन बदा देवनी अल इमाम बरबहारी रहमहुल्लाह की हिजरी गोतुन 300 का 29 नगरों का दुनिया दूकुर वफा इमाम एमिमा हिजरी गोतुन हतरोना गरुनुगे तेरेगा अळुवी मैबेಗೆಂಬ दन्न ಬೇಕನುಗೆ तेरे ಬೇಕಲೆ मिकदेगे फान विदालोने वहज़र सुम्मा हज़र रक्का तेरे वाशे नुहन बड़ रक्का तेरे वाशे अहदु ज़मानी का खासतन तिमागे ज़मानो के मिहुन खास को मी ज़मानो के हिंगाफुर कुफुर शीना मुअतज़िलाना देम्वे सूर जहमीना मिंगो सुन्ने जमाता खिलाफी मिसलों के वहां के इशारे कुरबने एकम को आलोना मिवा किया दुगा मियदु सालोनो में मुस्लिमों के तेरेगा मिहांदत फेंड मुदाते मिकावा मिशारे कुरने तिबागे ज़मानो के मिस्तगों के तेरे में खास को एमिस मी हुन्ना कुगा तिबा एम मजलिस को एमी होंगे वहां काडो एमी हुन्ना को उले मिस मी हुन्ना ए कोंबैतो रंगल दन्नाशे एहनी मिस्तगोंगे तेरे अल्लाह ताला रक्का तेरे कुरबी मधुमिया को फियावा देंते भी गिना मियु मुरतन दुआफद हिसाबुगे तिबी मिफतु का मिदान फाइनल खल्ग खल्गु तगुन तेरे गिना बेकान्नहुम फी रिद्दतिन एमियो मुरतन दुआफद हालतगे तिबी इल्ला मन असमाहुल्लाह मिन्नु एमिगो तेरे अल्लाह ताला रक्का तेरे कुरबी बैकु मनवी मी हम हकीकत किंगे तो अलोन में के मिमुत्तमोगा फस वगु तो नमाज कुरवे हिंदुगा मिस्कित मुरी कों कोलग गया तो नो तो नमाज कुरनी कोंबे तो नुदन्न कितमियो तो तिबी एकमको आलुगंड में मी वाहन कतंग अडुहा मियं अमल कुरा बैक वेगे मेनु आलोन में ना आखिरतुगा बिस्ने फायदा इंशाअल्लाह मिफतुगा देमले सूरी फिदाल तक को मेन हफ्ता का बदल को लुम उम्मीदुगा वकबिला सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।